Pa upravo tako, u nedelju gostujemo u pomjereni termin od subote za nedelju. Gostujemo izuzetno kvalitetnoj ekipi koja ima par sjajnih pojedinaca sa izuzetno velikim kvalitetom, ali sada oni su postali tako jak tim zato što su te pojedince uklopili u pravi tim i sada izgledaju kao prava ekipa. Nezgodni su mnogo, krenuli su dobro u prvenstvu, naravno mnogo su ozbiljniji nego prošle godine, iako su prošle godine ostvarili taj istorijski uspjeh. Tako da nas očekuje jedno veoma teško gostovanje. Teren je malo lošije, da kažem, kvaliteta, ali mislim da moramo pružiti 100% i da se u dobroj smo formi, kao što znate, 5 utakmica, 5 pobjeda, tako da bilo bi fino otići s pozitivnim rezultatom na pauzu. Imali smo nedelju dana i više, čak 8 dana smo imali da se odmorimo, tako da pred ovu utakmicu sledi nas pauza od 15 dana, tako da i ovu utakmicu možemo, što se kaže, da se nategnemo i da pružimo 100 svojih mogućnosti, tako da umor bih isključio iz toga. Bilo bi u najbolji mogući način da sa pobjedom završimo ovaj krug tih, ajde da kažem, i evropskih utakmica i ovog starta prvenstva. Ali sigurno da neće biti lako. Dečić ekipa sa izuzetnim pojedincima koja je mnogo i uložila u igrački kadar ove sezone, ima najveće ciljeve, tako da bit će vjerojatno jedan pravi derbi. Ne očekujem da će biti umora, sad smo ušli u jedan ciklus nedelja, ajde da kažem, dobro smo odradili taj start prvenstva gdje smo koristili sve snage koje smo imali i koji su pokazali kvalitet i volju i želju da se bore za mjesto u timu, tako da uvijek imamo 20 igrača raspoloženih za igru, tako da mislim da ne bi trebalo da bude umor problem. Dečić je, sem što je ušao u sezonu i posle starta sezone dobio pojačanje u vidu Draška Božovića koji je bio najbolji igrač prošle sezone, tako da sigurno je jedan veliki plus za ekipu Dečića u odnosu na sami start i rekao sam već, ekipa koja ima Draška, Piksija, Vuljaja, Rudovića i ostale, sigurno je ekipa koja teži da bude na vrhu tabele, tako da rival uz budućnost u ovom trenutku se čini najveći za taj vrh tabele i normalno da ne može postojati teži meč nego taj što će biti u subotu u Tuzini.